Lah, wah aja cukup dong dah. Udah getah. Getah cidang, toko cidang pun getah ban. Kok anu variasi anu dina kok? Kan dina kenang variasi mapan bulan. Baru tahu. Wah, cuma tahu lah lambat dengan wah, mana kok variasi motor, kondi motor. L300 Grand Midbi truk tong. Ina itu kenang na variasi si mapan internasional. Nasional lo PTG. Dah kamu ada sunil ban. Yoba tu dah. Yoba. Allah. Iya apa? Aduh, maafan tak raya. Kamu itu produk di pertolong ni rencang si mabuan. Mana buat anjang kau sebab variasi binabuan ah. Tolong ni pertolong ba. May nga baro nga tolong ng dalawa. Udah kondo ira, cukup teman itu. Jadi nari ya, kenang na variasi si mapan. Wajong mo di demorwa. Ano ulit ni gina ro? Uling bigla ni tiro mapan lo. Justru bulan dia di nak bulan mapan kerap dia. Ya. Karena yang ada enak kok. Mencuba yang ada enak. Tunggu apa di demo? Jangan. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian channel YouTube Mafia Bola. Dia di merajan bengkel lip ni variasi. Ngucak gara encut teh. Teriak neng Google Map chat neng gara encut teh. Jalan Banyuwangi yang menuju ke Bumitir. Di merajan. Mulai bener ya derui. Sudah bener bola. Jadi malah kok di. Oh, mama tak ada yang lihat kok. Orang itu mau kecewa buat aduh. Manuk mudik malik. Oh, kidi. Ada muli ban. Wah, rencana kemana kin? Sorot rek. Wah, ijat awan minyak. Bakwan ada. Beri rokok andai beriko busa. Hah? Ya. Lalu yang kerap apa anggil di? Buah apa? Otanya goro. Van go. Gua mar mau nih gua van marah. Ya kicir.
Wah. Garapna ba? Puta ka ni kira ko kukumarin ba? Masa garapna ba? Ji. Kok jelas? Cepet. Apa sih mak? Iya, cepet. Nabuhat. Drag. Jatuh dulu. Aku ya. Yes, ya, beda ya. Mbak, an pernah tegwire colon mak aku melihat pas sekalian res. Beda laban ya. Banji kerap apaan dulu? Lolo. Ya gila, bengir mengenyan sesak. Sudah. Mana kan nak? Yang mana bisa bikin? Kencang kali ni unik kan? Yang leleng emas. Tabung dari tumpuk. Oh iya, karena budi kan memang boleh tadi. Stop. Ở đây tuần đây ăn Jangan jadi lalu orang dekat deh. Iya dina balik. Oh iya bener wah. Ruah pada tulisan. Alifi variasi melayani segala macam variasi truk dan pick up. Tapi lah nutup derma ya. Oh, ya bedo dengar beda nak kana ya. Sialaku paling deh. Ibu laut paling. Hei, Kang, yang tanya belum? Kan bener kan Yogi, tempat variasi nah. Ano? Bener. Oh bener. No. Ulang ano variasi, ulang variasi kan. Apa? Kata kata tinggi kan? Hah? Wah. Pula variasi, teman Gula kan? Gula. aja gula. Kalau aja atau penotop di ban. Nyari variasi apa dia kan? Diyan no variasi beca kangun variasi kan jauh sesenapa. Pang. Kalau pang patungo pala ko. Adik tekan gua aja mau dari Iya nikah mana? Nikah ya. Kore kan nikah pula. Batin na lah. Totop. Ay buka boleh kang kau keng boleh tetro variasi kan juga. Wah, pakai lembar telur siap pra teloras. Kendeng dia. Teloras. Mata kami ceplor datang mereka cendur colong ko ben merang. Variasi kang variasi. Iya kang. Bukan juga bawa apa iban mana tanya. Buka na kang. Buka mahal ben buka marah. Benar tanya ke baba lah kasarala. Bada nak kan away babawa. Bada makhluk kayo. Bada banyak dalam mak. Oh. Bada siya di makhluk. Bada. Oh. Dia tanya. Tanya lah kang. Labun Yan, ito matagil yan. Bangyaw na. Tingnan.
Ya udah full ini nak. Harus. Kape ketong, lengang utak tonjuan. Ya. Hei. Ya, wah aja juga dong dah. Udah kita. Kita cidang toko cidang ketahuan. Kok anu variasi anu dina kok? Kan dina kenang variasi mapan bulan. Baru tahu. Wah, cuma tahu lah lambat dengan marah kok variasi motor kon di motor. L300 Grand Midbi truk tong. Ina itu kenang na variasi si mapan internasional. Nasional lo PTG. Dah kamu kok nasional kan? Coba je dah. Coba. Allah, apa? Marah kok variasi motor. Tang dire, langsung tuloan pada datang ke sehari gila langsung tuloan mo bang. Iya banyak. Ang koren di motor ya, Grand Mid ya. Iya. L300 itu, truk itu. Tang kaya. Gila yuk. Lebih kecil, kamu kemarin bang. Jadi nari ya, karena na variasi jemapan, wajah mau di demurwa. Ano ulit ni gina roa, ulit bigla di roa, mapan lo. Justru bulan dia di nak bulan mapan kerap dia. Iya. Karena yang ada enak kok, mencoba yang ada enak. Kamu apa di demo, jalan. Wah, jangan besar di demo roa. Jadi saru, motor ni saru bro. Iya, ulit di narwa, mapan dia. Iya. Jadi kamu nak ada, mapanan Robin One buat. Iya, mapanan muda. Jalan. Iya. Salam. Soalnya? Iya. Ah, jalan. Tulian. Pura di nak ada kecil yang cowok ngobat. Iya. Nampak? Udah, kunci entar dan mulai berenggan bensan. Emang, sekarang mulai. Ngomong baik ni. Main aja di belakang kencang. Kau beri di bandeng. Bila? Ya, pempeceloki nak kamu bila ban? Hari ini burung masak dia mangga. Lepas kiki burung masak kamu kau beli di bandeng, kiki burung beli man. Lal kungre, nare. Marah lah, kok ano variasi din na ko motor variasi ko Kaya ma. Serius, jalan ada tatwa. Berjera kan di tat. Berita. Di jalan ako nungko di ning sambayan ini aja. Ye. Berita ko aja tu. Ya. Oh, tak boleh lah pindah boy, bande pengkiran ko poro ko. Apa dukan mulu bumbung nare. Yalah ko kata jang. Ang takton dungan dengan kepe. Jalan. Hilang tes. Ya. Apa yang umum? Yan na diyan nakakit na. Tungol man hindi naking ko ya. Ganda. Ano? Hey, ang bobo. Amuli nga ra. Wala mo, di ba nakakanarit? Anong kaya buhi ka? Hindi mo na. Hindi lang kong lang. Ano mo ninuring mo na tayo na? Ring sa pa? Ano yung harila? Sige lang. Ang gusto mo lang na. Huwag ka pa. Gusto lady mo, Jim? Walang lakat mo. Oh, ganun po. Hindi ka lang singon. Hingon ka lang singon. Taka na mo niman? Iya. Udah mo.
Gelapun. Katanya. Tujuh na uka. Pra. Namun aku furare. Enggak tenil ya. Tenil ya. Kemarin sa kita ko ban. Tenil ban. Apa? Secon. Enggak anjing berian. Oh, target ko ban ra. Oh, ada rendam gedang di bawah. Ay, Allah. Baba di makirin to tolon man mara. Oleh ka na laoreng tak tahu jo. Kada ko ya sih ngono ko ning bawah kan. Aduh pada tanya, dan pada nonton diri dia tanya. Kalau tetap babi kok ini tetap babi anje Pak. Anu ada kan. Bawa tanya boleh di tolon marin magrudusan. Kenapa lah? Wah, paling terbang, pantilaw. Nggak kan? Oke. Betul TV lah. Kemarin kan nasi dulu. Iya, Hel. Lakukan lah. Atan mentah betul lagi ya. Iya, itu cantik kenapa? Ibu masak. Aduh, celaka tuh kemundre. Buka. Nah. Itu ruang di tombol. Buka udah. Nyamannya nih. Oh, dalam kecil lah. Coba dia jemus lah. Ini nyanyi-nyanyi lah. Renggung aku beli ben. Ini biar dedengnya ben. Ada lapar lah. Tuh, kena aku. Hem, dibuka game. Ini bodoh nih. Iya, bodoh nih. Bodoh ini. Betul Kang, mau diterogon betul. Barang gua Taiwan. Bunda variasi mobil Kang. Di bulan tambah feel aku dulu Andi. Ini 300, Grand Max, atap. Ang kore variasi motor. Trokan langsung berdatang lakuna. L300, Grand Max, atap. Tendok waduh labrak. Mana. Yang kau yang aja motor pun ni kayak bago-bago. Ini pakai coba apa kabiban dia? Iya mak. Arya yang lihat. Pandang apa gitu kan? Mak ngerti nakuan baru ngomong dari dollar ni. Apa? Hari ini apa lagi motor? Menontak bang, biar apa menontak? Apila biban panala, kandela. Minggu panahulpug ng nalang. Mabi bampa. Ariya biria, dia bampa. Aduh, mabantan tibira ya. Kamu hidup di petulung mo, miring tang gimana? Yes. Malah kita vlogang kungo ba jacolon bas? Ya. Ang pare variasi motor, variasi motor. At truck seto, Grand Max seto, L300 seto, mapudupot, muro, penyuro datang gimana?
Ya Allah. Mana beli ingat, dia teringat dodor, emang beri kerapkan bendera. Mana anjal kau sebab variasi bina buana, tolong beri pertolong bang. Enggak baru ngan tolong dulu. Beri kerapkan do ira, kerapkan teman tolong. Variasi noreng anu motor deh variasi, apa mun tolong di bijro kan aja.